Ka te iwi ka whakamanatia ngā mātā pono o te tiriti i roto i te ture hou e tuhi ana i te rangi tonu nei e pāna ki te hokotanga atu o etahi wāhanga o ngā rawa hinonga a te kāwanatanga. Koe rā te taua ki pūrangi aho a John Key i te rangi nei. Hei tā ki ko te wāhanga 50 mātahi ōrau ka puritia tonutia e te kāwanatanga, ka aro ki te whakaaro kia whakawhiti kōrero ki te iwi Māori. Engari ko te wāhanga 40 iwa ōrau ka hokona atu ki te rāngai tū mataiti, ka kore e aro. There's an elegant part to it, to recognise the issue, that we've always talked about. Excluding private shareholders, so correct. Just to clarify Yeah. that. Yeah. So it's what you've said all along, basically. Correct. The elegant The beautiful thing is I've been consistent the whole way through. Hei tāna, koe rā te rongoā rangatira, kua roa nei e kōkiri hiana e ia mai te oroko tīmata ngāke. I mōhi o ke tētahi o te tokowha o te urewera i te whakāhuatia ia i te tau 2012, koe rā te kōrero i rāngona ake ai i roto i te kōti teitei o Tāmaki Makaurau i te rangi nei. E ngana ngā primana i pōneke te whakāhuatia huna ia Emily Bailey, te o ngā whakatua ki toko whā i te tau 2007 i Titi Porotehi i pōneke. July of 2007 that you happened to spot Emily at the railway station. Yes, I did. You asked another member of your group to come down to photograph her. Yes, that's correct. She cottoned on to you? Partially. She approached you? Yes, she did. Hoi anō, kāre rātou i mauia Emily i tērā Porotehi. He wā anō i āta mātaki ngā primana i a Signer. The National Museum had been hosting a weapons conference and there was some protest in Wellington about that. Yes. And the protest involved Signer and others dressing up in clown outfits outside the address of somebody who was the chairman of that forum at Papa. I wasn't there, so I don't know what they were dressed in. But the job sheet you completed recorded that. Okay. Ko ngā whakatuake ko tame ti rātou ko Emily Bailey, te rangi kai whiria kēmara ko Signer, ko ngā whakapai kei runga i a rātou mo te mahi taihara me te mau pū. Roi anō kei te whakahe katoa rātou i ngā hāmene nei, Anzac Pikia, te karere.